Hamutuk faliohau iha atividade letra no som. Alin sira, ulu kita aprende ona letra E, honinia son E. Tuirmai, ita repete temi son E hamutuk. E, etu, E, ema, E, escola, E, escada, E, elefante. Parabéns! Agora, ita se aprende letra fong honinia son. Ita nia letra lorong ohing niang mak letra O. Nia son mak O. Tebituir O. Pronto? Mai ita hananu hamutuk son O. Olimpiada bersadu hakarang fai hone belu mai benia lu hati wak fodak nia deha oh hamos suson oh Olimpiada bersadu hakarang fai hone belu mai benia lu hati wak fodak nia deha oh hamos suson oh Fura kelas. Tambah imi hatene ona son O. Agora, mai ita temi objeto sira nebe nia narangahu ho letra O. Noninia son O. Oda matan. Oin. Okulu. Osan. Hospital. Capaz los. Agora, ita se buka letra O bot iha livro larang. Obot. Agora, ita se buka letra O kik iha frase ne. O kik. Tambah imi hatene ona letra O, mai temi hamutuk son O. Parabéns! Imi hotu bele temi son O, hodiak no los. Keta haluha